Stalno tvrdim kako je Hrvatska najzanimljivija gastrodestinacija na svijetu. Vrlo zanimljiva vina, izvanredna ulja, nove generacije kuhara. Treba to ipak malo konkretnije testirati da li je to zbilja tako. Ideja je vrlo jednostavna. Proći još jednom Hrvatsku meni je strašno zanimljivo, ali je puno zanimljivije ako ja to prođem sa Mijom Kovačić. Mija Kovačić živi dobar dio svog života u Moskvi. Stalno je negdje po svijetu. Ona vrlo dobro zna što se događa u najboljim restoranima u Moskvi, u New Yorku, u Majemiju. Ona mi je izvrstan kriterij da li sam se ja možda malo previše zanio sa Hrvatskom ili ta naša ponuda zaista je u svjetskom vrhu. Još smo na Braču, a ja svejedno imam tremu. Da li ću barem glavne atrakcije predočiti Miji? Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Izvolite. Ja bi nešto opuštajuće. Mija se rekuperala u wellnessu, sada ipak igram na sigurno. Vodim Miju u valu luke. Vala luke i Radoš Kaštelan još uvijek srećom nije razvikano mjesto. Do njega se još uvijek dolazi po preporici, morskim putevima ili vrlo neobično cestom. Čim smo došli, Radoš nam je povjerio zadaću. Izvući mrežu koja je sinoć bila bačena. Da vam pomognem ja. Ipak se vidi da je Mija Dalmatinka barem po genima. Vještija je u mreži nego ja. U prvim metrima izvučene mreže izgledalo je da će ulov biti vrlo skroman. Onda su se ipak dogodile neke važne stvari i happy end je bio potpun. Sviđa mi se što moderna tehnologija nije još uvijek ušla baš u sve sfere modernog ribarstva. Neke stvari se i danas rade isto onako kao što su radili i Radoševi roditelji. Dobro je da je tako i dobro je da taj cijeli put vodi sve do stola. Stol za kojim će nam poslužiti pravu dalmatinsku spizu isti je onaj koji je othranio već nekoliko naraštaja Kaštelana. Rade, jer ovo samo za turiste se zove obiteljski stol ili ima neku stvarnu povijest ovaj stol? Pa, ovo je stol mog djetinjstva. Braće se stara. To je pokojni otac krvavo doveo od ovdje. Nije bilo ceste, nije bilo brod, vesla, jedra. A to je simbol Dalmacije na kraju krajeva i Brača. Ne znam, dušu nam daje nekako, šta ja znam.
A ipak je obitelj je temelj svega ovoga. Ja nemam pravo ovu zemlju prodati. Ipak ona nije moja, ona je moje djece. Aha. Meni je ovo neko stavio s istom ovom porukom, pradjeda djedu, djed mom pokojnom ocu i otac je to prenio na nas. I ja iskreno se nadam da će moja djeca nastaviti i obitelj u stvari. Bračka turistička ponuda u mnogome je namijenjena obitelji. Za mene je najbolja ne samo onda kad je okrenuta obitelji, nego kad se i stvara u okrugu obitelji. Nema boljeg mjesta da se to doživi od Vale Luke i u obitelji Kaštelana. Meni se sviđa što je sad ovo dakle jedna pučka priča, što je sad i ovo postalo glamur, koliko god se taj izraz tebi ne bi svidio. Daj ti nama samo reci šta si nam sad od ove grdobine napravio. Nemamo ime za ovu stvar. To je ona... To je ta juha sa viljuškom ili perunom, po našu bračku rečeno. Dobro. Juha s perunom, odlično. Samo oko ja i žena polako nekako nešto smo tu posložili. Ne mora to biti file grdobine, može biti i neka druga riba, šampijer, škarpina, uopće nije sporno. Znači, jedan dio nas je tu unutra, znači od moje žene i mene. Da nazovem to nekakav specijalitet kuće, ne znam koliko bi to... Možeš slobodno. Mogu, ali eto, nek ljudi ocijene. A ovo što smo se zezali, miješano meso od grdobine? Miješano meso od grdobine, znači ima obrazine, filea malo i jetre. Na grilu, to je jetra. To je jetra isto, sve na grilu pečeno, maslinovo ulje. Mi smo više za jednostavnost. Imali smo problema sa strancima, velikoga. Skeptični su ljudi. Znači, prema jednom krasnom brudetu, domaćoj Palenti. A jel puste vama da im kažete, danas mi ćemo vam to, pa ste vi prepustili? Da, to je veliki kompliment šta ljudi dosta ljudi se vraća. I jedu ono što im ipak ponudimo. Znači, imaju jednu veliku vjeru, što je znači jedan veliki kompliment za mene i za kuhinju, gdje je žena šef. Ipak ja sam malo više roštilj. To viš kako je sad postala ta grdobina cijenjena riba. Kad smo bili klinci, osobito ja, bila je užasno podcijenjena. Da li su nam trebali doći talijanski šmekeri da nas nauče kako je to divna riba, pa da ju sad cijenimo i da ona postaje sve skuplja? Pa nisu trebali, možda tako ispada. Iako za mene postoji samo jedna sveta riba u moru, koja je zapisana, pa možemo reći u hrvatskim knjigama. Srdela? Ne. Za vrijeme Dubrovačke republike, koji bi ribar uhvatio romba, morao je dignuti zastavu na jarbol. I to su samo gospari jeli. Sva ova hrana iz mora je divota, nešto savršenstvo za mene, ne zbog toga što sam ja tu, nego istina je, takva je. Kod Radoša naravno nema jelovnika. Ono što se ulovi, ono što se pobere, ono što se nađe, o njemu ovisi kakav će biti sadržaj na stolu. To je za neke možda malo prenesigurno, prepustolovno, za prave šmekere to je pravi užitak. I ona su vodi u samu srž dalmatinskog života. Osjetimo da je još uvijek obiteljska priča koja caruje na ovakvim mjestima. Bila je ona priča sa mladim sirom. To je dio Brača i bračke povijesti. Sve me strah da izumire polako. Eto, imat ćemo i danas priliku da ga probamo, da ga degustiramo i da vam pokažemo kako se radi. Iskreno, jer bi mogla Mija Pa bolje bi bilo zapravo da nastavimo u tom tonu, s obzirom da sam ja oko mreža pomagala, pa čaj, desert. Ne, mene zanima, tako da... Vidjet ćeš, ovo je čarobno. Isto je jedna velika jednostavnost. Da, ne može jednostavnije. Kažu da ne možeš postati poštena žena, odnosno nevista, bez da to znaš toga. To je nekad davno bilo ipak. Inače, ne znam kad bi imala priliku praviti jedan vrlo jednostavan desert, ovako na izgled, jednostavan, i time dokazati svoju podobnost i zrelost za kao neki brak. To je užasno meni iz današnje perspektive čudan običaj i stvarno ga nikad ne bi mogla doživjeti na taj način, evo, da me nije Rene stavio u tu situaciju. To je jedna
tradicionalna stvar koju ja možda ne poznam toliko dobro koliko bi možda mora poznavati. To je taj mladi sir škripavac, ovčji mladi sir škripavac koji se, da kaže, po našu prži u šećeru, s malo mlijeka, da bi ostao kompaktan. Nemamo ga u ponudi za prodaju, znači koje počastimo drage ljude i tako. I uglavnom su ljudi oduševljeni sa tim okusom, nedorečenim. I veliki znalci su pali na tom ispitu, nisu baš pogodili tu jednostavnost i dušu svega toga. Mi smo imali sreću da su nas zapravo, ali u sekundi uvukli u svoju obitelj. U okruženju koje je njihovo, postali smo dio obitelji. Dugo sam razmišljao gdje upriličiti finale našeg boravka u Dalmaciji. Sad sam siguran da nije bilo bolje destinacije od Vale Luke i obitelji Kaštelan. Jeli smo fantastično, sama priprema jela je fantastična, no iznad svega to je ugođaj koji ne znam gdje se još može doživjeti. Mislim da smo dobro oslikali potencijale Dalmacije. Sve te krajnosti tradicije, modernog, rustikalnog, urbanog, klasičnog. Dalmacija je bila, danas je i siguran sam da će biti vrhunskom destinacijom za najrazličitije tipove turizma. Krećemo sa našeg juga na krajnji sjeveroistok. Izvrsna prilika da se vrlo lijepo vidi ta neviđena raznolikost Hrvatske i jedna potpuno nova priča Baranja, a još uvijek smo u Hrvatskoj. Fantastično. Baranja je jedna od naših najzanimljivijih regija zato jer je tako zemljopisno vrlo jasno određena. Ono što bi se u vinskom smislu reklo kao neki vrlo osobit teroar, a teroar u vinskom i u širem nekom gastronomskom smislu ne znači samo zemljište, mikroklima, nego prije svega sami ljudi. Prikazat ćemo isto tako u Baranji neke vrlo velike projekte poljoprivredne, gastronomske, koji imaju potencijal takav da kad dođu stručnjaci iz svijeta zadivljeni su tim kontrastom tradicije, malih i jakih proizvođača i velikih projekata koji već sad dosižu isto tako svjetsku razinu. Mali vinari su od strateškog značenja za Hrvatsku. Oni otvaraju scenu na svjetskoj razini, a onda i slijede veliki. Mišika Gešmajer je školski primjer malog vinara sa najvišim ambicijama. Mišika prije više od pola stoljeća, ne bi vjerovao, znao sam mađarski, ali ovo mi je još ostalo, jer sam barem dobro rekao, Bor Anja. Jel? Tako dobro si rekao. Zašto Boranja, što znači i veza s Baranjom? Boranja je mađarska riječ i znači majka vina. A Zmajevac gdje se trenutno nalazimo je sigurno jedno stoljeća više na neki način centar vinogradarstva i vinarstva sa nekih preko 250 podruma u selu. Nažalost, sela propadaju kao i ova naša ruralna područja i evo, na moju veliku žalost i nas, da kažem, ovih koji smo ovdje odrasli i vučemo korijene iz tog kraja i podneblja, je negdje oko 20-25 podruma je u funkciji, ostali podrumi većinom su propali ili su prešli u neke vikendice i tako sa drugim zdravima.
Pa ja srećom nisam baš toliko pesimističan kao ti, jer kad gledamo malo s distance, onda vidimo da imamo u čistu avangardu, kao što si ti, male beskompromisne vinare koji rade na vrhunskoj kvaliteti i dobivaju svjetska priznanja, šta ti nećeš toliko pričati o sebi, ali to je činjenica. I onda imamo velike vinare i vinarije koji isto podižu standarde, tako da meni to ne izgleda baš toliko pesimistično kako si ti oslikao. Da sam ja pesimista, ja ne bi to radio i ne bi se vratio. Ja sam se vratio u Baranju nakon rata i isključivo se bavim od onda vinarstvom i vinogradarstvom. Moja obitelj, ja sam 4. generacija koja se bavi, jedno vrijeme nisam, radio sam neke druge stvari, ali stvarno nisam pesimista. Žao mi je da višestoljetna tradicija na neki način propada. Ali to je u tranziciju. Vi ste rekli da ste 4. Hoće se nastaviti nakon vas? Hoće, imam 2 sina, tako da Ivan je mlađi sin, ima 21 godinu, on je na 2. godini Agronomskog fakulteta i ja se nadam da će on nastaviti tu obiteljsku tradiciju. Velike svjetske vinske nacije jako inzistiraju na tome da mali vinari rade, kako bi se to reklo klasično, imidž cijele regije ili zemlje, a onda i slijede veliki vinari. Mali vinari uvijek imaju svoju priču, obiteljsku priču, to je nešto simpatično, dohvatljivo, tu je jedan osobni kontakt. Ovaj mošt svjetlije boje, to smo obradili prije 2,5 sata. To je dakle skroz. Jedan Chardonnay koji je stvarno prekrasan sa relativno visokim, u stvari čak ne mogu reći da se relativno, nego sa vrlo visokim šećerima i sa lijepom kiselinom, tako da mislim da je ovako lijepo vino kao što je i mlada dama. U našoj misiji privođenja mije vinskoj kulturi mislim da smo pronašli odličnu novu strategiju, zove se upravo mošt. Miris, buke. Super. Jer se osjećaju već sortne osobine? Pa mislim da ne još, ali osjeća se slador i... Baš je fini, slatki i obično kad ja jedem grožđe, kad ga cijedi čovjek, to je to. Da. Savršeno. Kad si spomenuo šećere, bazično da budemo malo i edukativni od šećera, fruktoza, glukoza, samo nam reci ove osnovne. Pa fruktoza je u pitanju uvijek, ne? Šećeri su jako bitni kasnije za kvalitetu grožđa, isto tako kao i kiseline. Kiseline su barem toliko važne, ne, u jednom vinu imate 10% kiselina. Samo jedan šećer, fruktozu, a 10 kiselina. Da. Ali prije toga moramo reći da Baranja ima vrlo specifično i prekrasno tlo, a isto tako i klimu. Baranja ima submediteransku klimu. Aha. Imamo, recimo ove godine sigurno će imati prosječnu temperaturu ili broj sunčanih sati, imat ćemo kao hvar. Imat ćemo kao hvar, jel? To je vrlo nevjerovatno, ali je istinito. Inače Baranja i ovaj dio, taj trokut između dvije rijeke, Drave i Dunava, je stvarno Bogom dano. Mišika ima tu sreću što je sam po sebi čisti enološki genijalac, a uvjeti su mu senzacionalni. Osobito je važan zato jer za našu ključnu bijelu vinsku sortu, za graševinu, on pokazuje šta se sve može s njom napraviti. Neki te cijene osobito po tvom pristupu u graševini. Sad bi te ja zamolio za jedan komentar. Ja mislim da i naši gledatelji znaju da je graševina najraširenije bijela vinska sorta u Hrvatskoj. Nije naša autohtona sorta, ali toliko smo ju pregrlili da mislim da mirno možemo reći da su hrvatske graševine najbolje na svijetu, najbolje naše graševine, i da ih ima toliko različitih, osobito se to vidi kod tebe. Da, ja sam veliki ljubitelj graševine, ali ne samo ja, nego i moja obitelj i znam da i ostali vinari koji su u ovoj regiji pa i u široj. Nažalost, graševina u zadnjih 15-20 godina nije bila najcijenjenija sorta. U stvari nije na onoj u svijetu razini, govoriš. Pa i u Hrvatskoj su, kad si nudio nekome graševinu, onda uvijek su mislili da to je neki kiseliš, to je neko vino koje je na nekoj rang listi ili nekoj listi
sortnih vina na, ne znam, 7. 8. mjestu. Kod nas je to uvijek bilo i sad i prije 30 i 50 godina i kod mog oca uvijek na prvom mjestu. Od svih vinskih sorti graševina je za Hrvatsku možda ipak doslovce najvažnija. Dakle, mi s jedne strane imamo graševinu kao krasno pučko bijelo vino, s druge strane imamo i predikate graševine, kasne berbe, čak i ledene berbe i tu su dosezi fantastični. Ne volim previše pričati o mojim vinima. A šta si je napravio samo? Pa ništa posebno. Jedna kasna berba koja ima nešto ostatka šećera, ima negdje oko 12 grama ostatka šećera i mislim da je stvarno posebna. Baranjci su vrlo osobiti ljudi, a njihov potencijal je najviša svjetska razina. Za neke vinare se uopće nije čulo u Hrvatskoj, a svjetski šmekeri ih prate jer dosežu apsolutne najviše globalne standarde. Nemam nikakvu tremu oko toga hoće li se mi svidjeti ili neće ova ekstremno kontinentalna hrvatska priča. Sigurno će se svidjeti. To sam vidio u nekoliko primjera kako posebno Dalmatinci osjete to bilo Slavonije, bilo Baranje i kasnije Srijema. Konkretno, kod Mije još je sretna okolnost što ona itekako uživa u pravim, moćnim, čak bi rekao muškim jelima kao što su fiš, kao što je čobanac i ova mesna jela, nisu joj ni malo strana. Mi smo se lijepo udomačili u našem šarenom kombiju, to je jedno ugodno društvo i druženje, međutim simpatičan je i ovaj intermezzo sa fijakerom. Dakle, štacije bi nam bile, kako smo zadnje planirali, Baranja, dobro, Srijem, Međimurje, sa malo još Varaždina, Zagorje, Prigorje, Zagrebački, a i još prsten, Zagorje, Primorje i finale Zagreb. Fijaker je prava panonska ikona, a osobito mi je šarmantan ovdje u Baranji. On je s jedne strane funkcionalan, ali ipak je prije svega romantičan. Napravi u sekundi atmosferu i mislim da nema ljepšeg panonskog prevoznog sredstva od fijakera.